Nkosi yamakhosi siyabonga Nkosi yami nalamhle kuseni Nkosi yamakhosi nalive Nkosi yami litawuvulwa alihlale kumunye ngamunye sahleliwe Nkosi yamakhosi lelivi libithe noma ngibana kabithe umndeni kodwa kuthi sonke ukuthi sihlale ukukhoneni baNkulunkulu sihlale kuphela ukukhoneni baJesu siyakunxusa Nkosi yamakhosi ngelela konke sakwenza Nkosi yami emndenini ungene Nkosi yami kumunye ngamunye nasiphathe ekhaya kanjalo nabazalwane Nkosi yami siyawubeka yes amkhosi ukhamba khashane uvikele ugcine Nkosi yami sayiqalekisa Nkosi yami imoya emibe emigwaqeni haleluya amen 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 livlet lokuqala ngeDeuteronomy 34 verse 8 abantwana baka-Israyeli bamkhalela uMose emathafeni akwaMowabi ezinsuku ezingama-30 zaphela ke izinsuku zokukhala ekumlilileni uMose. Amen bazalwane. Amen bathandekayo. La sithola Moses ukhama nesizwe sakwa-Israyeli ubuya naso eGibhithe. Amen bazalwane. Uthi nasahamba endleleni uyahamba ulalela uNkulunkulu uyambona ukuthi umntwana kaNkulunkulu lophilile. Amen. Kuyafika kusuku kade kuhamba uyahamba Moses. Amen bathandekayo. Uyafika uyammemeta uNkulunkulu. Bayakhala abantwana baka-Israyeli bathi sesikhalile kwenele sesifuna ukujabula sifana nabonke abantu. Amen. Njenganamuhla ngoba sekhaya khona bathe bakhalile kwenele sebamkhalile Moses wekhaya ngoba bekayilida masikhuluma ngaMoses sikhuluma ngemholi lo bekahola sive sakwa-Israyeli nalapha ekhaya manje sikhuluma ngababe ngoba bekamholi ahamba nalesizwe. Amen bathandekayo. Amen. Senikhale kwenele bazalwane ngikhuluma lokhu ngasikho senikhale kwenele yini. Amen bazalwane. Bathi sebakhalile kwenele sesikhathi sekuthi abahlambuluke nabo abe active labahamba khona bebe emasontweni noma emhlanganweni noma etikolweni labakhona khona noma emsebenzini labahamba khona bathi sebakhalile kwenele sebafuna ukuhlambuluka bafana wonke umuntu lokhona. Amen bathandeka. Lamandi lawo bazalwane swakhe khona ahlanzekile. Amen. Ithi lencwadi lakhuluma umprofeti Hezekiya ubhalela libandla lakwa-Israyeli. Amen. Uthi njengoba beningcolile mina ngikanifafata ngemali. Amen. Amen bathandekayo. Mina ngikanifafata ngemali bese nine niyahlambuluka. Amen bazalwane. Akukhulunywa ngalokunye uthi ngiyakunifafata ngemali ahlanzekile. Amen. Manje ahlanzekile atawubeka tanda bese ahlambuluka ngalokufanele uthi ngiyakunifafata ngemali bese nine niyahlambuluka. Akukho nesikusebenzisa kodwa sakusebenzisa imali lakhululekile lahlambulukile kuthi nize nihlambuluke. Amen. Kulesimo lona ikuzo nithwele sona. Amen bathandekayo. Amen. Babe kameni lika Jesu Kristu waseNazaretha babayishiyela lakho nathi namanzi babayihlambululo nomfutho nomphefumulo.
ifaka inhlitiyo lensha ifaka nemqondo lomusha lothi awucabanga ngayo ucabanga ngolutindo kungasafani nayitolo kusibe usina ucabanga bese ukukhona lobalisa ngakho Yebo. Ngiyawukhipha inhlitiyo elitshekile. Ngininike inhlitiyo yenyama. amen bazalwane ithi itawukhipha inhlitiyo lebeyithwele inkinga lebetikhona inhlitiyo lebeyiphethe kubalisa ukuthi babuhambile kodwa utawufaka bese ifaka inhlitiyo yakanyama ifaka inhlitiyo yakamoya inhlitiyo itawa kusikhathi izindla ngaba uNkulunkulu izindla ngempilo yakho izindla ngalokufisako empilweni yakho amen amen bazalwane amen bathandekayo ithi lencwadi angeke usuke make ngikhonza la amen kodwa hlala kule live leNkulunkulu bekanika lona babe bese uprogressa khona la noma ungahamba kodwa hlala kule live sebabe uNkulunkulu utabusisa utabe suyabusisa uma uthinza bese kuba khona lokuvela amen bathandekayo amen bathandekayo Wemdali wethu awuzange usishiye Awuzange usishiye Wemdali wethu awuzange usishiye Wemdali wethu ikhuluma kahle lencwadi bazalwane ukuthi lo nqobile lo ndlule simo 1717
tehlukanisele bona ngeqiniso babe bakho livi lakho liliqiniso njengoba nawe ngakutfumela eveni nami ngibatfumela eveni. Amen. Amen bazalwane. Ayifunza ngasezulu lithi bangcwelise ngeqiniso. Ngoziphilela ngomthandazo. Mina ngiziphilela. Ngoziphilela. Ngoziphilela. Ngoziphilela ngomthandazo. Iqiniso bafundisi bangcwelisena. Babeke intando. Sinankama Malihlanju Sibusiso baba Yesu kwawo egama lika Jesu Kristu abakhule babe kwasini iqiniso lakho egameni lika Jesu babusise babe nabantwana egameni likaMashi babe wethu impela babe wethu impela babe basilekele babe wethu namandla egama lika Jesu Kristu babe busise babe babe wethu lona mandla babe loyingosi laba bantwana bakho phezu kwakho babe sibalethela baba isibusise sivela kuwe nabo mlamleli njengaNkulunkulu banzisele baba indlebo yabo esikoleni babe egameni lika Jesu Kristu lophilayo. Funza kufanele. Amen. leli bito lakhe ngingeke ngelesule encwadzini yekuphila. Amen bazalwane. Lalela ke make Nkonzo. Uthi babe uNkulunkulu njoba ugcinile uhamba kwakhe ene wangamkhohlwa babe uNkulunkulu. Uthi yena ligama lakho angeke alikhohlwe. Na abita amagama ligama lakho utalimemeda. Amen bazalwane. Ngeke senigezekile ngelivi lesengilikhulume kini. Amen bazalwane. Mndeni wasekhaya nine senihlambuluke ngale live elikhulume namuhla. Ngalo nginende kona. Amen. Nasithi awukhanga lomunye ke endele kunye. Hayi cha mina angisekho lapho. Amen. Noma ngabe sekwendeka lokunye kuvela lokunye kodwa ithi lencwadi ngale live engilikhulumile mina. Njengoba ngithumele nami ubaba uNkulunkulu senihlambulukile. Amen. Seningathinza konke akusekho lona ukutilisako lobe itolo libasingakutilisa. Amen. Haleluya. Hlalani kimi nami kini njengoba ligala lingeke lakwati kuthela tithelo ngekwalo. Baba phala lapha. Amen. Uthi babe uNkulunkulu nani lasithembiso emndenini